Kat bagi kertong bat kiseng sain perthai kena penkre na kebentak election Autonomous District Council arhajar arpusan ke Didi Meglaya ke penlong yi kijeng kren bekerpang bat ki katu kat ni kiriuk pau kmat kiseng sain perthai beper bade kren bat ki halor ki pang ki bajeliu da ke babu ke jeng bat perkat jogi nong tek vote hakani ke kenti ke pementai layok bani kendo yo ba George Lyngdoh u kertong shimet uban saya kun no umroi constituency Hapoh kelama jog umroi Democratic Front Ubat Lyngdoh la keren Halor ke Jingkhyllem no jangko umroi constituency Progressive Forum na ki daw ki Jingbym Ïahap Hapoh ke KHASI bat ki de ki Jingbym so thu jingmut tu ngini ngap ya kani ke khubor Fika umroi Democratic Front kadai ke bangila asna da ka jingwan ai men sim lang jong i MDC barim jong ka umroi constituency ba albinus Lyngdoh te manga bat i hadin ba albinus la du tiket na ka kongres te ilawan ni kendo ngalai kendo i na isyong perkhat rengkat berkirang ba long kemi katukan ni nomor ngidu ukertong ki kidu tiket te ngim seudon lenti syu sekamat banya kumno banya yai kan election na terdau ngia sendop lang yang mantong ni tre rengkat kajing terwa jonga soning kong kolong i ba to ykhun me i ro mlele nama la long teng MDC nganum kerki hi banya kedi no syuki te hendrei mai ipat haji penbej jung i bagi yang kesam jung i nomor ba im yang balada iduk tiket inum yele te inyat no kaji klik sanga